Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shong morwai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka Thymmai ai hapun sai so nap kin chong mea. Nah, kertang komplit. Tempat jing em jong ma. Incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Giant Hills Truck Owners Association ka Pyrshah Joria ka Jingthmu Pynlong election Jied President Thymmai ka bala Thmu ban Pynlong ha ka khandai terik ubanai rempang arajar pun rio. Ya kini kara Jied President Thymmai la penbana da uma Balen Thubru ubadai uwei na kitrai trok ringkat ka kenhun jongu ha ka jelang ka belalong ha ka laiterik urempang arajar pun rio. Haba pensyai Halor kanie na kaliang upresiden ka Jhtoa uma biang chua chala ulaong ka Jhtoa kamsiam la itu yo uma Balen Thubru bat umdai hiru udkhot jongaseng. Negaliang mayonga ma biang chua chala presiden yoga Giant Hills Association Jhtoa wa pecat na suprat kini kubor cipiki baik ba ubunulang Pynlong chong sinong yoga state Meghalaya yongi to haji to wa gini kubor wada pembi oma Balen Thubru hal gini ka leterik ismi wujudin wa deklamu MUI kubor po warta doong le wa i upaman election i hapo kani kaseng Jhtoa ha kani tarik woman kasngi mande takarigamte ilgiliye kaseng yung i kani kaseng to kaseng kuwa digital po ijing pelay yung takarigamte i percaya joriga kam gini kikintien wa pemi ma Balen leba hilewa ongante i haji to uma Balen im tip video apo kani kaseng leba untuk udakot uyong takadagam te i yekani ke election woman kani kasngi monde ku hap khande tarik ida percaya joriga tasiwile dew berpat ya i klik yung district kamtam DC bat USP kiwa pipe yung chongsuk chongsain di pot kapor yung district kayong dan sewile banjur iki nebawa i di pot kapor jo yo ika chongsuk chongsain ha ijing pelai yang gede kasih yang ha kini kisnyam wajadir dekat te yo lutia ha kini ka kende tadi ku peman election doma Balen i ngwa ile umanga le ba ile orang te le se ada man gede peman jubor daumi i auri ora da niti da ma banjur e district administration bosnya bagi usim kia yo ika sok sai de bot kapor kuble cibon di bot